scripture silu man so koroskin tuwaja mimi nanay maliel bueng kawakawidia as a Christian that niya wiya so lang man okay back checking ko kelail mamia chay mimi nan wasan sarawi de patron school Bible school de patron marketing mission de amak checking kelep lamia since ukauti apakan mimi selere chay Ongya scripture siluwa mimnani chay lesson kan te wiya pasanan sapul machay kairoyer namparang ko na bata ima ken duwaja pangpangan niya ko sa ito niya rang koros mikin saro masani chaylen losumpongi masanang God day and night okay malka kayo ako saya kapaypan irailakan makimpila tamat matawa masano ni pongonan ran imek chamaman kime chap bekar pechestukak manokela taulul okay chestukak manokela taulul megot mepit ko parang God de masanan God so scripture siluwa ye matu riyesa kriyaw silisa kisulel baisak van wata kacho Maturiye sakriya silisa kisuwa masani. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kamyaleleme masana palilautin saulang chaylasa. Kasampal chaylen chama-chaman chaylen chama-chaman chay kokolikong makano wiyayang katrail. Ye count Jesus, sabol mama sanma, emasani, you shall love the Lord your God. Kutrapam bakong God. So kasambal ni tuwana chay kosayame chay saulang. Kaunon wrong nana chay kapakapakan kaunon irong nana chay luwiwiyakan. Chay pakongi sangnan achay mongyong sang na child solo ke mata papam kokon o mind pil mata me koras me pit ke child ang kasalita child pakong court arma ekos heart me tuweta nongyong ekos malial mind ekos soul me kokoni papam so ma ekos mas lala naramasaman Chape karong chan pakpaka kot. Chape karong chan pakpaka kot. Karata imang kakila kayong kachayl sa tame. Kokolik metoke. Aramasaman. Dito wanawiya. Kapagapagan. Kupurmaka. Pagtaw karakar. Karakar nan mawiyad. Okay, so. Ekosaya tuwan. Aramasaman audapani amaliel kokona papam kel imakocha garkin komunyoy champakongi tatong kitame kitong kita audapana ramaso nongyongo are nongyong tuwa songkan makumpuli tare chail chay king kilante chay matawata pasandana na chay nongyong Kauno hirong pure heart, mong magalagan. Kauno bil hirong dirty heart. Again, when I go to life, ikola Alexin tipso kay Walmart. Olan wire yaman pipicho mbang warais dosa. Pueki amante toke wara naman. Toke kay tek bil kumura vete Luis ante kamata pa liala. Toke amano Amimina warasto sa iyo nasiriko. Rajang atajak kainene amanoa toke sa tame toke ki. Mayne tamor mayne lelikiteta iraina nan pinit ki panaramen pi. Ngayara ki kilang langay mas matawa aramas mesocha kot lale. Sin me kot mesocha yata. Such make sense. Yet look yes what kan ko kota
each other's to fist. Amandret patiker pana maneramen. Backer pana. Amo, that's samba, eh? Aime, kasambal ki challenge chamachaman, kokalikan kauno. And the pokong ya. Pokong kanya mnongan. Pokong kanya marialen. Eh, pachay mariale de changseli. Pakpaka udangan chepelo atapan chepelikan. Hamunongan. Pakpaka kanya hamunongan. Lang, a chainang makcha. Love God with a chainang. Chavas. And so course me chainang yet amigot suat. Chavanda. Ipakpaka watch the so. Pag makcha pakpaka God. Inang yet amigot suado. Pink chaban lepewi. Pink chaban tacha kaudi. Po mosto kasalita mi pakong God. Dame kajal kapoyata, dame kajal worship, ima kasalita dame jay pakong. Kay di isang wasawa kasaya. This is the greatest and first commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as you love yourself. Okay, so kajalan pakong may chikan ito na jay pakong ping jay. So dame isang song kasaya. Ikas kasaya may jay rapat ako sang revival. Child excited nan revival. Child are poor pasang okay nananchi koi nan right backward. Okay more relaxed silly mass. Aptami ko saya scripture mania iran masan me ong ye katange tere pueng kang kakela kaya. Po may bilkola revival table kele yena same masano me yangke dilale. Okay kasambal komyongoy angkedi. Okay, Angkehn nan masanang God. Angkehn muidang masanong katangay ko muidi. Pweder wukidala amoy mongyong ay mongyong. Okay, tirin me pulapul just go with the flow of excitement. Apan so me kapal lilrail arasalarmen likuryang God, question God. Amak chaban osa masano charo muidang masano en Rula Mour, so jellybill was a child mimia, so jellybill damage wiwia, Chebangas Casalayang God, Machay Pagongi Bueki, Weweki, Tama Masana Masanime bit Limbagongi. Limbagong God near Parata Matamatao, Parata Mongyong. Okay, Yerman Muidang, Satan man we chantan and Matamatao, Satan man we. Ayan ke mahasagis inatramong yung kaiten. Okay? Kapkapadalong maksininang suwat ka na ng trainang kaiten. Japan meant pure holy. You will love God. Kaitek tawas sa siya kapanintinda ilimbagong kamoy. Iyasay kamoy. Atramong yung kauno sa chayrong. Memya limbaklale. At siya wiwiyakan kauno yung sa chayrong. Memya limbaklale. Kay di sango, ako sayak chan, and that this is the greatest commandment. Kakalik kayo kasampal ma, ame bilduwe chan ma, kanut wiyayang menimbam, kajanut wiyayang aramasakan. Wana cha pakong got nan malian, pakong got nan mongyong, nanachay nangkan, kajanut wiyayang menimbajakan. Yeramen matamataw suwedang menimbajakan, yeramen mongyong sapong menimbajakan, yeramen inang suwedang menimbajakan. Give me masani, Mumanacha give it to God, telling Kiyang menim patelkan. Menim patel, Aramas Corusia. Kajak Charamas Meyasa. Aparamas Corusia Pokita, Kabugan God, Aramas Corusia. So Korean scripture, Magan Kamagdonia, Yen Tamachaman, me Yen Gage, Ong Island Bagong God, Ye Maturi Sakwalu. Isakwalur del Riesaktuo, Okosaya tuan great commandment. Okay, commandment which Pakatar. Amen. Commandment which a Kokolik Koyoka Sampal. A commission ye Pakatar. Armaipan, ye Lilimbagong Coach, Lilimbagong Ramas, a Pakataro to which was a Coros Michai Walaya, Jangas Casaleta, Lilimbagong Coach, Lilimbagong Ramas. So niya chay pakator niya chay kowe ni marang kao no chan chamachaman maturiye sa kwalu
Emasani isak tuwa go. Monanda go and all authority has been given to me in heaven and on earth. Mamurin count Jesus ayesa tasang nasoso yer parong warong ko. Ako sa iya me manaman koros na lango samba ko yung nyoyer. Ime kare ta kowi. Okay, so ekatarail sang ni manaman me alitiyo. Makaratan sa Japan kung kowi ni marang count Jesus. Japan asame. Puya ki Jesus akat kachlala chel. Wasa koros chay kola manamanen Jesus anana tatok. Puya katar ki chel ni manaman me alitiyero. Okay? E alitiyo chaman atami perapangala manaman wat. Tepung wat. Account Jesus pola po yung kapretong kachel. Ariyan sa may ilaki kachel. Kapriyang kachel pungo. Emasani, go therefore, make disciples of all nations. Baptize them in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Teach them to observe all things that I have commanded you. And I will be with you always, even to the end of the age. Okay? I scriptura. Magchay bosan dapawa. Scripture yawa. Matu riyesak riyaw, silisak isulel paisak, matu riyesak walu, isak walu lel riyesak. Mga kasukasuya, puwag manamanin kauna katskiyang kachal, imecheka kungko sa likalok, aramasandais makiyangok, may kang kalok. Welcome Jesus. Emasani manaman koros mire, kowi. Okay? Karata tsaka kowi, magcha ipsapal, magcha out kungen sarawi. Chabang kowi, pueki chabang kamelele, megi ang jeler manamanang kowi o batangi sa pulmamasan. Emasani jelen baptizi aramas o jelen baptizi aramas de marang kot sam, kochna kochungen sarawi o kawit kinerail ren kapaya ta songkan mega chen kawit kin kitrailer o sa pulmayino masani eban yeyang kitrail orain. So lang man, may sapal, o daw doon ngayon sarawi. Absudukin kapayata. Lang, masan ka action. Ito ka kwat lagi lang ay, ito ay mayor wat puksarawi, mga mayor wat puksaraw, mga, okay, kulay mong kainin, dedudu ape, mimsilitor name. May pansudur reach out aramas, online reach out, wasakoros. Okay, ayo, ponganayo, di ko lacha, Palm Beach, kola Palm Beach, kola Poiti, okay, ni mensang egoroto ton Palm Beach, kane tel devotion, tel kurlang ko, chay kapakap, okay, miyasan manakap mebliam imiselimo, yang kola Palm Beach, okay, serong rail, nasanen court, ipsapal, kiyang rail more sojuk. So, niya chay wialar saulang, chama-chaman koyo, me kitawiyas cha, check-in sarawi. Apa child relationship epit kichaylo kot. Tamin da kichayin sarawi. Okay, song-songan nek pasang kaitek sarawi mapokong ko don patak. Ansa magchaminan masa ng kot. Ajay wasan patak wasa koros. Nan sombir, Palm Beach, nanum child kan, nanum sarawi. Okay, nan wasan sakaw kan ma. Chay suko wan sakawap magchay ko wang kalok. Wasa koros chay pampatang masa ng kot. Pokita kauno yeto tongki sapol mo kan mi sapal poen roro koto aramasan wing kot. Just chuya nan chiyang pren turlana na child momotso apren yang komorla ren rong masa ng komor. Anan aman managap tana. Kids sa chukan pilpatangi kaya ka chay puko ka maurala ramas. Well, magchaw yung wat-watak puksarawi song ka. Akacha pilsujo asam Jesus ka maur kajala. Yang chapan bilmendaki kiyang ramas chikan masa ng kamor. Apuy kiya cha asam kacha osa urongatar yay chungoy itipan. Ilukurian Jesus akachalong awakitiyala. Yakay pwede maur kap. Ime pa na lota at sabang watak chama Jesus anasani kuwi uyata na chumbataga chabil ngongi I charma wamparo strondato I charma apostolo strondato I charma teacher strondato e mila rechel uyalas achel DNA tagoch DNA kadodo
Teis ke child. Okay, child kapukitan fellowship on God. Child kapukitan ewang God. Karata makcha ewang God wholeheartedly. Masan memor metuecha maga action word. Masanen kokolik. Masanen bakatar. Utan chakan suchensin sanama makcha suchukapayata. Or emasani ke chailen pataki yung aramasakan. Songkan magchela soyer poreniang kapayata. I know Gidi. I am with you always, even to the end of age. Magkarata solang man magkangkokon. Ay God. Yon fire randrio. And so what you low fire solar revival. Okay? Tami mininta yung kachel magcheba miminan masanong go tayo papaik. Anointing, gadi, magot mimi pulpo tayo ban sa ko sang. As jaban nakala, pwede tell we the donkey, tell we the donkey kauno anointed us so we can serve him better. Okay, kauno kasarawi la tell more, kiyang tell ngayon sarawi, pwede taylan kak kalok. Klang, miyang enan religion to aja. Ana ba uya ba imo mo yakan ma absutraw daw ngayon sarawi. Nagkilang tiyang sangan patak tuwa siya machekos ko siya ipsapal ko sili kalok naramas maganda mas siyang pukonan mo motso i-religionan mo wiwiya siya ay pukonan mo motso ay sa tsaka pituwi kiwi masani go therefore and make disciple machon saraw koras kodor san saraw ni aywasan saraw yu irel wiyala disciple aban sa char yani char ken ral chunga yawi yat kauna bangkat to Puegi korusia disciple takoch disciple warakan Christ rape sa palaw daw doon ngayon sarawi lesson kan porong ko irtanang poson rale ironak tami panut kang kakela kayong railron buya pidoye way pilwiya ta disciple magarata Mourin solang it's all about multiplication wuwato aramas nan buing God patak sa pungyo sang ren solang man mebang ko saya kahit kachay po ko wato aramas nan buing God test yang gedi ika teren video ya tame chalen we kime asama chalip sapal kauno ngenen God kat longer lala child buing kakela kayang child chalen buya tame kuprong God maker kin child okay last scripture medweja ikum pul moy nanay matamataw po yan kokowe mo te yan asa taiwan uya ye madu isa kuno ne madu isa kuno eva wata isa klema and he said to them go into all the world ismo kasaya Jesus mama sana warang ko go into all the world inanan wana ngong kupa ren kapayata na pola parenale dengan sarawi ap mona pola epong kong railer taran buya go into all the world can go in and sambaon sak preach the gospel to every creature but that kong chorus okay and that creature is chanda aramas so manchega patakong kitiya tuko manpira cheka patakan da every creature kapugkan chorus challenge patakon you who believe and is baptized will be saved iralakan makamellela o baptized rapang kamorla okay lesson and baptized machagan we asanan puksarawenan sabon machay lesson kan we when baptized aramasa kolula aramasa wrong masanang God and you believe and baptize so masan machay wawi kan kaitek aude da jamaliel apon kamelele oi wiya kakan kolula poma kolula melel akonong baptize okay you who believe and is baptized will be saved relakan makamelele o baptize la rapamorla but he who does not believe will be condemned so anso me chagoi kalkalok silir mas kanronga sipetela mendaki Mahseno masani abang condemn. Takot condemn
ang yangan God uang. Ang yangan God uang karta kasampal momo child, sore child. Okay? Ong aramas mauwato masano. Mam yangan saraw mi milala cheche bangasawi. Menya masan makosan rengod. Okay, masojang en saraw ra cheche le parawi ales celestial bilibil. E ma po masan ng God. Kitran sotra litipti meduetra. Pin Jesus masani watchful. Be careful. Kitran kanaya mau. Librapa go seli. Tami song ko saya. Anda meman mesotra kamelele abang condemn. Meman mesotra kamelele abang condemn. Ang yangan God panuwang. Ebang riyala po yaki yasuyikala. Okay? Ameman me bang kamelele o kolula. Kasalapana kolula o bang baptize. Abang Mour. And this sign will follow those who believe. In my name they will cast out demon. Okay, nimaran count Jesus, chay bang cause away triple. And they will speak with new tongues, chay bang lokaya toror. They will take up servants, and if they drink anything deadly, it will no means hurt them. Marabili mala poison, estropang kawiraila. They will lay hands on the sick, and they will recover. Okay, rapang pulporel pon mesumao kapakap rapan maula. Amanay kasan kasko saya yang story ipsapal akan minan yang mimip nan momotson pros kola kapakap kira mas lay hands leader kan huwang po kay te kuya pa child mo amo kayo kasambal po yaki imi kasko saya ki religion nganan religion panu kau di sangukan buya songkan mengen sarawan kan buya ama kaip sapal kapanda tepe yang sarawi kapang gui lay hands miam title sotra atake lay hands ki aki sapal ngen saraw mimre aki kamelele tami watakatao you know mo Jesus uye ni nawang warango me pilrailta as puksaraw ya sotra tokotoke whoever mesocho kamelele toko iraila kan me kamelele imakarata pili hen sabe kapakap kira mas maula te causa wingen saud on irail me kamelele may be yang chutron sarawi apus kamelele mikak kapakap kamau Jesus tatonki kapakap kamau yala ramas ako saya nan James ria sa kuno. Faith without action is dead. For as the body without the spirit is dead, so is faith without work is dead. Tama ko saya paluara without spirit. Paluara masotrongen saraulale paluara mela. Langan sa me atami rasapay kong God. Kauno masani may rapang kangwan truko rapan mela. Rakangwan truko rastrupo budija mela ansawo. Iwe na ramasa mela. Chay koras mela po kita deep kodo ni sampasan ni sapaiko. Apan so makita ipsapan anganen kodo re chay. So chachon palora pan mela po ikikaw no ko sa yayar ninjapio nyara pang kangwan truko rapan mela karatara mas korusia pon sampawat susugi mela an palwar. Tamo irawasa ko sa yan James Riauri sa kuno and that palwar mesochong eno lale emela. Okay? Ni karasayang pil dueto poson mesocho to talk lale. Poson apil mela, poson apil mal. Okay, dueto may banda. Kamelele Jesus. Jesus masani lay hands. Ay go to lapaw yususumaw ay sukong kanawuni. Ay kiyang ay sprint. Ay suchokak lukuriyaw marin Jesus. Ay wiwenanda. Dakachapa na hindi poson Jesus. Ay kamelele Jesus. Ay suchokak kiyang wiwiyalale. Okay, so may ban inin work me ay sa ulang ay sa tama masani ay suchokak wiya. Isto asa. Imendak faith poson suchok kiyang wiwiyalale posona mela.
may what ka di maki sa kuno wakas kasaya pul bam bon mesumao kapakapan mala asuma uya yap so chokak pul pa yepewe ayap ndinda me ai boson Jesus ai kamelele ngoi so lang ayap so chokak pul pa so chokak kapayata tame masani puirai kotra rail kotra ariai bosono mela okay so imeng kakela kai ketel ongya scripture siluwa trin scripture ap no pukai na rise na malyel na mongyong when propelling me forward when kamakitong ya go way mawa masotra leader te sotra me ko program ave we tam masani pokong ramas okay dama masani go we at trombeta tam masani minister puil pampon mesomao causa we chapel so tamin dinda pueki ay golong ya masanang god so delibil wasa anso moitang masano and we sansal then we to talk nana child Mour amen yermen au yawi roesen aramas god roeser como yo ngoy pantaja kiyang ipek rangkoros haleluya kalangan ng komisyo ako kan labalap kap nga maramos saraw kalangan kaping kiyang kom sapol mo masa ng kitch ni mesang ranwat kum kachang kuporo kapetam Mour koros mo yorong yay kapagap sa bangkiyang kom pek kum kachang masa ni nansoni sa payo isak lamao masapakong komi sa bampek yan sapol mo masan kam kalangan kiyang kom pepolen court tatakan ngayon sarawi ang kachang kuporo kapeta korusya lao kich pileu eupana ni marang kaun Jesus mo yat kaun at sangomor kukulatra amen.